ଅଛି ଜାଣିବୁ ତରକାରୀ କରିଦେବି ଖାଇକି ଯିବୁ। ଏ ବାପା ପରା 2 ଦିନ ତଳେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆଶା ଦିଦି ଆଣିଥିବା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁରା ସେ କହିଥିଲେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ତୋଳି ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି। ପରଦିନ ବା ସୋମବାର ହାଟ ତୋ ବାପା କୋଉଠି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ ସେଠି ଖାଇବେ ତୁ ଖାଇଦେଲେ ତୋତେ ରୋଗ ବାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ନେ। ଆସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ହଉ ଯାଉଛି। ये ଭଲ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ। এই জমা জড়ি উঠে আগুন নেইଯିବ ମୁଁ ସେଠି ବସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ओम ग्रीं ग्रीं टहुंडाल स्वाहा ओम ग्रीं ग्रीं टहुंडाल देखने आ रहे बस तुम अच्छे बस 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 बाइक और बोलवा कथा देखो ए अर्जुन सरला अर्जुन सरिबो कोन फुल जीव जे फुलबाण लगाइबो मंदार मार लॉन्ग टाइम अछि ना हेलो बसे जे पळे आसे एमलिया हमार अछि कि नै आकर्षणीय चार फल को देना स्टेज 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 गेट आउट डायरेक्शन दे की डायरेक्शन देखि नहीं सुंदर क्रिएटिव